Aha ni kuri Top Figure TV, bakunze ibiganiro bya Top Figure TV, twongeye kubaha ikaze mu biganiro bya Top Figure TV. Ntabwo bisanzwe, ntabwo ari amakuru meza. Amakuru tubazaniye ni amakuru ataramenyekana, ariko ariko aragenda avugwa ku mbuga zitandukanye, ariko aragenda atangwa n'abantu batandukanye bakora mu bisata by'ubuzima. By'ukuri rero hari indwara cyangwa se virusi nshyashya yagiye ifite ubukana buteye ubwoba rwose. Ubukana buteye ubwoba ubyumve, ni ya virusi itarabona urukingo, ni ya virusi itarabona umuti kandi yica nabi. By'ukuri nyine iyo virusi yandura nk'izindi zose, mu gusuhuzanya, mu gukoranaho. Iyo virusi imaze kugufata by'ukuri uva amaraso, ni nka Ebola, ariko by'ukuri ni ya virusi mbese yahereye mu bitaro bimwe bimwe nka Faisal na Kanombe n'ahandi. Iyo virusi rero nk'uko turiko turayivuga, hari amakuru ariko aragenda aca hirya no hino, ariyo tugiye kubanyurizamwo, tugiye kubumvisha bamwe mu bakora muri ibyo bitaro bagiye batanga ayo makuru. Ntituzi ngo mbega bimeze bite, n'ibyaba ari byo by'ukuri byoba ari ibintu biteye ubwoba, bitabaye ari byo nabyo bikaba bidukaburira kwirinda bikabije. By'ukuri ni virusi bita virusi hemorrhagique, ni virusi mbi, ni virusi mbi cyane. Rero turakangurira buri wese yamaze kumva no makuru, turakangurira buri wese yamaze kumva ibigenda bica hirya no hino, buri wese ari bwumva no makuru. By'ukuri rero turamukangurira kwirinda bikabije, kwirinda bikomeye cyane, kuko biriko biragenda bivugwa nk'uko amakuru ariko aragenda atangwa hirya no hino. Ni virusi ikomeye cyane. Banyarwanda n'abandi bose bakurikira ibiganiro bya Top Figure TV, by'ukuri nta wavuga ko itari bikomeje, byadusubiza aho twavuye rwose, bikadusubiza muri guma mu rugo, kuko uri kurumva haravugwa ko aho yamaze gutangiriraho by'ukuri hoba hari hamaze gutogwa ibyumba bya izorema. Murumva niba hatangiye izorema nabwo nyene ntabwo biba byoroshe. Iyo hatangiye izorema, wari wese atangira gutekereza guma mu rugo, wese agatekereza n'ibindi bikorwa byose bifitanye isano na guma mu rugo. Ariko by'ukuri icyo dukaburirwa cyangwa se icyo dukangurirwa muri no minsi ni ukwirinda cyane. Rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri Top Figure TV, tugusaba gukanda subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro bya Top Figure TV uko bigenda binyura hano bigende by'ukuri bikugeraho. Rero reka tugiye kumviriza amajwi amwe twagiye dukura hirya nino avuga ibijyanye n'iyo virusi. Amakuru yagiye ava ahatandukanye, tugusaba rero gukurikira by'ukuri, ariko twongera tubabwira ngo ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu by'ukuri atari byiza. Ugerageje kureba cyangwa se ugenda wumviriza uko bigenda bimeze, ureba aho twavuye, aho twari tumaze imyaka, ndavuga muri coronavirus, mu bijyanye na guma mu rugo, n'ukuri ni ibintu byari bikomeye cyane. Rero dukabya gusenga, kuko twamaze kumenya ko iyo virusi by'ukuri imaze kugufata, uretse ahanyagasani nayo gukiraho biba bitoroshe. Rero bamaze kutubwira ko hari abamaze guhitanwa n'iyo virusi. Byose tugiye kubikurikira kubamaze gutanga ayo makuru. By'ukuri rero niyo mpamvu ushishikarizwa by'ukuri kwirinda ukimara kumenya amakuru, kandi by'ukuri ugende uyagezaho n'abandi kugira ngo nabo bayamenye. Hamwe byaba ari ukuri, hamwe byaba ari byo, n'ukuri byaba ari amahano, byaba ari ibintu bitoroshye, yaba ari indwara ikaze cyane.
kandi by'ukuri nawe ngira ngo urumva iyo bica biratuganisha aho twavuye muri guma mu rugo. Rero reka tugusabe ukurikire amwe mu majwi yagiye aravugwa hirya no hino avuga ibijyanye na virus hemorrhagique uko bigiye kugenda muri no minsi. Rero by'ukuri tugusaba ukomeza gukurikira ibiganiro bya Top Figure TV. Nimba utari bwakande subscribe kugira ngo ugende ukurikiranira hafi ibyano makuru n'ibyino viri. Ubu rero mu Rwanda habonetse ko dufite ngo virus hemorrhagique no kuvuga ni virusi itera indwara zino zishobora gutuma umuntu ava, ubwo harimo na Ebola, harimo n'izindi zisa nayo. Ubwo rero nagira ngo mbateguze nyabona aho hose mwirirwa mu isoko no mu rugo nahe mwitondere, mwongere mu kaze mbese precaution zo kwirinda gukaraba, kwirinda gukoranaho, kwirinda gusangira, mbese mu biremeze pe, kuko nkatwe hano Faisal tumaze gupfusha abastafu babiri, mu kanya hari undi upfuye, CHK bamaze gupfusha nabo babiri, Kanombe hari uwapfuye. No kuvuga ngo wenda bigaragaye mu nzego z'ubuzima, ariko ubwo urabyumva nibigera mu bantu bo hanze bo bamwe bazajya bapfa tutaramenya n'ikibishe. Rero ndagira ngo nyabona mwihangane, ni indwara mbi kurenza uko mwatekerezaga covid, ni mbi pe. Mwihangane ko na contamination yawe ntituramenya ngo ni bande bayifite, ntituramenya ngo yanyuze hehe, ku buryo bakaza uburyo bwo kwirinda. No gusenga cyane, ubundi mwirinde gupanika, nyine ubundi twizere Imana. Ariko ubwo nyine nagira ngo mbateguze bantu bandi rwose mugerageze mwirinde. Nibagiye kubabwira ngo mugabanye ingendo zitari ngombwa. No kuvuga ngo nyine icyo ugomba gukora kiri ngombwa aba ari cyo ukora, ibindi ibintu byo gusurana no tumva atari ngombwa tutureke, kuko muri iyi periode baba batarapresiza ngo bavuge ngo babishyire ku mugaragaro ngo bamenye aho bahera. Nicyo kibi, ntago umenya aho biri, kuko rwose nta kubeshya nkatwe ubu deja mu kigo batangiye izoroma, twese bagiye kudupima, hari abandi bafite ibimenyetso kandi noneho ni indwara zidafite imiti. Mbese kuyikira ni amahirwe ya Nyagasani, nta protokoli ihari y'imiti runaka yo kuri izo ndwara. Rwose nyabona mwihangane, byibuze nyabari n'ibituziye wenda Nyagasani yarinda tukazagira ababare inkuru. Ngaho nguko rero abantu turakangurirwa kwirinda, abantu turakangurirwa cyane no kumenya amakuru ajyanye n'iki cyorezo, tugakangurirwa no kumenya ese biriko bigenda bivugwa n'ibyo, ndetse ingwara by'ukuri nayo yamaze kuhagera cyangwa se ntirahagera. Noneho rero mu gihe niba ari byo by'ukuri rero tugitegereje amatangazo y'ababijejwe, cyangwa se tugitegereje ayandi makuru ava ahandi hantu ari bumenyeshe rubanda nyamwinshi. Rero turasaba n'ubundi gukomeza twirinda cyane ko hari n'ikindi cyorezo gisanzwe kitwugarije cya mpox, no muri no minsi rero nacyo ntabwo kigeze cyicara, ntabwo kigeze gicogora. Mwari mu bihugu byacu mpox yakomeje kubica birakika. Rero turakomeza ingamba twafashe, turakomeza ingamba twabwiwe zo gukomeza twirinda buri munsi, no gukaraba n'isabune n'amazi meza, tukirinda gukoranaho, tukirinda bimwe byose twagiye tubwirwa, kugira ngo by'ukuri rero dukomeze gusigasira ubuzima bwacu, dukomeze no gusigasira kwisigasira twego bwacu. Rero iyo umaze kwirinda by'ukuri rero nibyo byiza cyane kuruta kujya kwa muganga. Iyo umaze kwirinda kaba karusho cyane kuba utagiye kwivuza, kuko kwivuzaho bizu neza ko hivuza uwamaze kurwara cyangwa se uwamaze gufatwa. Rero mu gihe utarafatwa se cyangwa se mu gihe wari wese se atarafatwa, cyangwa se mu gihe amakuru ataramenyekana uko bigenda bimeze, urasabwa kwirinda. Nubwo utakwirinda virus hemorrhagique, wakwirinda na mpox nayo ahanze imeze nabi. Rero ni byo tugusaba gukanda subscribe, komeza gukurikira amakuru ya Top Figure TV, tunabizeza ko nani makuru yose agenda aboneka ku bijyanye n'icyorezo
yaba cya mpox cyangwa se icyorezo cya virus hemorrhagique turagera tubibagezaho kuri Top Figure TV. Mukomeze mukurikira ibiganiro bya Top Figure TV.